La ke se ke betse ke tebe re se dumela ke dumela rra le ka rra re bolokile mo ha o Kriste re dumela rra ka ke rema voice le petino wa tla mo mmino jana ra ke leboga modimo letsatsi la ka jone re ke dumedise pele baretsi ba motsweding FM le Africa borwa ka bophara ikadile ra ke godile ka modimo amphile so serra ko gae ko ke golelang teng go ga phethene re gola ka re le lapa la mme ya no hana ko ntse ya be ke lemoga gore neo modimo imphile ke tshwanetse gore ke dirise o tshwanetse go dirise ke ka mo ke le mo wa simola le go tsena mo lebakeng lo la mmino morena ka ha ke ne ke tshimolla go bua nnete ke tshimolutse go bina ke le go Sunday school go na le rakgadi wa ka o dula mo setlago le ba mmitsa Evodia re tshimolutse le ene a re ruta ko Sunday school re le banyane go fitlhella ke nna ke gona ke bina mmino wa Ditlepentepe o se ke binne mmino wa serorisi o go fitlhella ke tsena mo kerekeng engwe modimo a nkgatetse yone ke re wa tsaba kereke bua fe ka nnete ke mang kereke ke a ka tsena kereke ene bitswang Fellowship Believers in Christ Ministry ya gare Masango ke temo ke le ka tsimolla ke bona gore modimo o mpetse sose a lebedi wa ga tse pedi tse di tlang a o tla le mo le nteng gone jaanong jana kgotsa o tla le go mo dingwageng tse pedi tse di tlang ra ke na le moshimanyana o mongwe ba re ke Vuyo Phethene o na le 2 years o kotse hampe morena ka o na le 2 years maro ka se dumedi mo ngwageng tse pedi tse di tlang a ora re 2 years tse pedi o na le 2 years ba tse pedi album ya ka ya o ka se dumele o ibina yotlhe ka jara tse pedi ya no mo 2 years nge ke ipona ke aga a music production under his label because se modimo a bile mo gonna ke batla ha a tlhalele mo selong se ke ipona ke le mo in 2 years time Voice le Phethene mo motsweding bo ka mosotota ka album ga ntshwantshwa buang e bidiwang o mamele thapelo a ke yone ntlan ke album ya ka ya ntlan morena ka ke album ya ka ya ntla ke yone e modimo a mpetse yone hip hop ke bona o sa khatale o le moshana o botsela mo gospel ke ile ka lemoga ntho engwe because re phela mo ditseleng mo dinakong tse ding ra tse di se monate and solution e wa nela ke Kriste Jesu and gore re mo latele because lentso la modimo le re ke ene tsela nnete le bophelo le botshelo so gore re itlhelle re kgone go survive mo bophelong ke gore re latele ene la so ke ka mo ke ikgethetseng go latela mmino wa sedumedi ga ke dumele go se go opera ke dumele morena ka neo modimo mphile yone a go opera fela one o mamele thapelo o mamele ke re mo motsweding bo ka mosotota ra leboga mo go rona ke tšhono mo go rona le bona le sego go bo gompene jana radio ya ntlha ba go fileng tšhono e ra go fa platform ya gore re itse gore o mang le bona o dira eng ke ka ntlang o tsene mo mmino wa gospel a modimo go sego fatshe dira go feta fa a re utlwe tse ding dialbum di tlhagelela jalo re utlwe ore re fatshe go na le Voice le Phethene go Tlaxdorp me album ke o mamele thapelo ke gopola ka mo go ntolo mo batho no le teng ke le teng mo ka mo ga wa nte mo ga ke a go le mo le ke le teng ka mo gantolo wa maponesa ka go leboga raitse le motsweding a modimo go se go fatshe a go boloke la leboga raitse thank you morenaka
Peteni mo mutselimbo kamo sotota omamela chapela kwako Jobetina wetsamike uskabe jalo matlape Jobetina what's up yoga go ha ke mama re ntshwa ya ntlha gagwe e bitsa fela omamela chapelo ke yone ana khakula ka yone a re dumelang ke teng kwa Jobetina buisela peteni mo mutselinga mo kamo sotota a go boloke motho go na le moshimane ke yo a re ke mere mosimane gape Mvolane a re kwa go setla gole ka wa mitsi yana fela ro wa mitsi tle a go ikgolagane le rona mo mosweming bo ka moso tota gone jaanong jaana kgotsa ikgolagane le moshwane kwa leng gone nomoro ke 011 925 7480 011 925 7480 mosimane gape a re batsebe ga ke David Montsho le Karabo Mvolane tswetswe a wa mitsi ke a kopa tswetswe ke ba re wa mitsi tle nomoro ya mogala ke 011 925 7480 011 925 7480 nna go ke mosimane gape a re batsadi ke David Montsho le Karabo Mvolane ke a kopa tle wena ga ma thusa tle thusa kgotsa le wena ka re tshwara mogala mo motsweding go ka motsa tota ke 018 3897 165 018 3897 165 fa le gore o itse mere mosimane gape Mvolane a re kwa go stagole yele le sofela mesotso mora gaure eno ya borobedi re mo motsweding bo ka motsa tota re go letsa masega otlhe re a modimo a go besatla ene modimo a rona a go boloke Galeshimo 87.9 re go rata mo 87.9 modimo me a kone le nna gompieno a o re se ke se neelang rara ene se tlhabelo sa mmele wa me gone mmele wa me kone ko o ratang mmele wa me ke one se ipone sa gago mmele wa me ke one o re fa ke le mo gone ke re rara mogodimodimo wa tshela re neela ka dilo tsa lefatshe tse go le go ntsi di sa re tseng gope re iphitlhela re le baitimokanyi re neela ka dimpho tsa lefatshe tse ka tswa re itumisa modimo rra yo o tselang morena a re neela ka mmele wa gago a mmele wa gago e ne se tlhabelo mo modimo yo o tselang a mmele wa gago e ne one o ka one o tla tshela mo modimo wa gago go ne modimo wa gago o kutlwele tlhoko modimo wa gago o kutlwele tlhoko lo seke la tshwarang lefatshe leno mme fetogang ka go ntšhwafadiwa maikutlo gore le tlhotlhomise tse leng thato ya modimo e molemo e kgatlhang e botlalo molaetsa wa rona gompieno ke Baroma wa 12 temana ya ntlha go fitlha mo temana ya bobedi go neela modimo go inela mo modimo le go dirisa dineo tsa ona ka boikanyo go neela modimo go neela mmele wa gago e le setlhabelo di bona tlhangwana gama ka sa morena keo a morena nne le wena Gaborone Lobatse Francis Town 100.5 dumela fa